Урматтуу көрүүчүлөр, биз уйларды, букаларды, койлорду, кочкорлорду тартып бүттүк. Эми аттарга, тайларга, жылкыларга өчүрүп келди. Биздин алгачкы тай. Ассаламу алейкум аба. Кандайсыз? Бул жашы канча тайдын? Тай эмес бул бе? Беби. Жашы канча? Жашы 5 жашар. 5 жашар бе. Басы канча аба? 80 миң. 80 миң сом. Кем бар? 80 миң сом кем бар. Азыр бозбу кысырбы? Куда билет аны билем. Белгисиз экен. Канчага сурады аба? 70ке. 70ке сурады. Бирок коюп бересиз. Коюп бересиз бирок. Үстүнө койгошо кошо деп турам го бүткүлө. Куда билет. Беби аба? Канчаны туган ол кара? Бирди. Бирди туган бе. Bunun kulunu kayakta hazır. Boz bu kısır mı? Kısır abi. Kısır eken. Bası kança var? 70 ming. 70 ming kemi var biro. Suraştı mı? 70 ming kemi var deydi. Kançaga sen kötördü var? Biro da demana. Birok biraz koyup berese, 70'ke koşsa beririz. Ne oldu? Bu dele bev? Bu kançan tuğan? Bul dele bir tuğan. Birdi tuğan be. Çerde tüstü. Bunun bası kança? 80. 80 ming so'm. Bu 70, bu 80. Bu biraz semizroq o'xshaydi. Shuning uchun 80 ming so'm ekan. Assalomu alaykum, taqsir. Bebi bular? Oi. Qanchani tugan? Birisi жаңы açma, birisi 3 tugan. Nol, birinchi turgan qaysi? Qancha? 3 tugan. 3 tugan. Nol жаңы açma ekan, ha? Balalar qancha va? 80'den. Ekoteng. Ekoteng 80'den deydi. Kemi orada? Qancha asrasdi? 65'te. 65'ten suraптыр, бирок бербептир. Экөнү бирге алам деди, 65'ten берсеңиz. Birisini 70 kıldı, birisini 65 kıldı. 65-70 кылыптыр, бербептир. Кайерде жүргөн булар аба? Төлөйкөндө жүрүптүр. Бул кара бейге баралы. Ассаламу алейкум аба. Кандай? Байра келдиң го, тарттың го башыл да. Жок, башка бул. Учкун медиа. Беби бул аба? Байтал. Байтал бе. Байтал бе. Басы канча бар? 60. 60 миң кеми бар. Сураштыбы, канча сурашты? Сурады, 58-ге сурады. 58'ge surattı. Бербептир бирок. Шул бени 75 миң сом кеми бар. Султан! Sultan! Bular dagı bey okşayt. Dostum, bul Baytal bebi. Baytal bebi. Baytal. Bası kança bunun? 65 lira. 65 ming so'm kemi var deydi. Surashtığı kançaga çeyne kötörtü basa? 61'ge az berdi. 61'ge beribeptir. Narkıça? Arkada 65. Bul dele Baytal bebi? Yok, bu kaltatay erkek. Ha, erkek kaltatay ekan, 65. Bunu surashtığı? 56. 56'ga beribeptir. Учкун медиа каналы. Bizler. Kaça bu? Kaç atayız? Ha. Biz geçe kahraman tarafı. Kimdi mal? Sizdiki baba? Jaşı kança bunun? Kaltatay. Narkıça? Ekoten kaltatay erkek. Kaç ne solat gene bu la?
Жазда айгыр Urgaçı ошол var. эмчи? Нол ургачы. Наркычы. Каласа токтобой. Эки тең ургачы бар. Эки тең ургачы. Ургачы канча тай экен. Басын канча деп атасыз аба? Кашкаларда. 55-70 mi? Кайсы 55? No, birinci turgan кичинеси 55. Наркынсы 70 миң сом. Кайерде жүргөн булар? Местный. Айжар көкөдөн бери. Канчага көтөрдү аба? 55'leri bu olacak. 55ке берип атыптыр. Tartma bizde, özün tartma. Ушул эркек аттын баасын сурайлы, жашын. Ассаламу алейкум. Мунун жашы канча таксыр? Жазга куман мен. Жазга кунан экен. Пародасычы? Тародасын так билбейм. Россиядан келиптир. Пародасын анык билбейт экен. Мунун бою канча чыгат дос? 1.60. 1.60 чыгат экен, боюнда өлчөп. Басычы? 160. 160 миң кеми бар. Сураштыбы? Сурачат, Канчага чейин көтөрдү максимум? 125 кылышты. 125 кылыптыр, бирок бербептир. 60тан коюп бересиз бирок. 60тан коюп бересиз, 160тан. Кандай укам? Мунун жашы канча? Кимдике? Мынау көк атты тарталы. Ассаламу алейкум досым. Telefonu qanday? Мунун жашы канча? Bundan 3 yaş. 3 жаш кунан. Кунан экен 3 жашар. Басы канча деп атасың? 150 km. 150 кеми бар. Сураштыбы? Максимум канча көтөрдү? Az көп болуады келгеніңізге. Шерделе. Эмиле келиптир. 150 кеми бар дейт. Бул кайерде жүргөн ат? Азыр эми түгө. Тараптеле. Жакын арада. Булагы барбы жокпу? Эми бул салын электе жаш нерсе өспүрөм. Жаш кунан 3 жашар. Булакка али түшө эле экен. Ушул атты Басем интервью берип коем алганын. 140 миң калдыбы? 140 миң калыптыр. Жашы канча экен мунун? 2 асы атты 140 миң сом калыптыр. Ассаламу алейкум. Аткулук болсун. Аткулук болсун аба. Канча калдыңыз аба? 140ка. Канча дедиле өзү сатарман? 200 дептир эле 140 калыптыр. Сиздики аба? Насип кылсын. Насип кылсын. Жакшы, разы болуп эле саттыңызбы? Я. Разы болуп эле саттыңызбы? Улагы барбы жокпу? Улагына кепилдик дейт. Үйүнө кетип атат окшойт. Бул кайерде жүргөн ат аба? Мына Лаглан чекте жүргөн. Лагланды. Кармандын мына Лаглан. Карманда. Жаңы чекте жүргөн. Пародасы кандай эле мунун? Карабаев. Кетип калды тилекке каршы, бирок үлгүрүп калдык тартып. Дагы барбы үйдө ат? Жок экен. Кече сатам дедим. 100га жетпей алып кетишти өзүнө. Алган адам карманданбы? Кошуналар алыптыр. Укам кандай? Ат кимдике? Кайсы? Сен билесиңби жашын? Жашы канча экен? Жаңасы. Басычы? 110 миң? Чындап айтасыңбы? Жаңасы 110 миң сом дейт. Ушул ат жазга 4 асыят болот экен. Канча деп атасың досум? Басы канча? Басы билбейм, аз белгисиз болуп атат, оякта баа болуп атат.
Qanchaga bo'lib o'tadi o'shal? 85 85 ga bag'il o'tjaba. 85 ga berilmay qoldi o'sha. 85 ga berilib o'tdi. Kichpeylik shundan nariroq aylab qo'ysin, pulqi bo'yin tortib olayna. Qulog'i bormi, yo'qmi? At bor ekan, chapqan odam yo'q ekan. Ayg'ir? Ayg'ir garantiya. Uyurga, ayg'irga garantiya deydi. Qayerda yurgan at bu? Kichik. Ha, kichikning ati bu. Elamonlarning qo'shnasi olasinglar-ku. Kichikda yurgan at ekan.